abusuan fo me chiachi obia e ba obia kwa ba e de baba Igbo state so this is twedi ampo na ko kwa abusuan obia ho ye ene ya se hia bi na abusuan obeka ya me ya se bi beto wani se okọ enno na me beto wani se sampa ensense no bia kwakwo ni se na samba jafra ya otoso mi sampa man or filing contempt e de tia samudua ya na asem a okay na se samudua anya ohene amamre ni amane kwan so onye hene e na odi tumi ahye ne nsem ya waye ni obebre ya ne mani bia waye kwan se waye na na professional yie ya ote adwom waye se man hene wabro ni tumi afi wakosua ne Independence Day akopawdi ne ho se sampa man hene e wabro ni tumi afi bra papa no ye ma me ko bana for ye dwumade bi lanche ana mo ye short cutting for dialysis center e wo suane nso o front ma ko so e sampa man hene ne nyina na jafa se da bi amamre ne amane mu na ye man hene ti sa dia court nti asem no na won keb man ne ye ko court abusia ye fi court ba ne se break ko du court na building atemu afo ti adwom fra asem no ena samudua e lawyer e de to court ni se o sere pa na court o kase samudua lawyer dia beto o mo anim atwere dia back court se na sem na ne se o sere court e di ni abase kwan so se ensem a aba baabi ye di asem no ye Kumasi High Court no ne ho ntono wo Kumasi a na Ashanti Road ankasa oba ha onye safe into a sere pa se asem ye na o court no ya sisi ye Kumasi High Court se court ha dia court mremu na onyi asem no emfamfiri Kumasi High Court na fe ya Kumasi High Court no onyi asem no mfiri Ashanti region sanso na asem no e ma ye ni no wa half region nti Ashanti region half region de ye nyi asem no mfiri ho ne emfa nko any other place or Ghana outside Mantami no Abodi. Yes, Mantami no Ashanti region half region ye nyi asem no mfiri ho ne emfa nko ba bia aka esanse hu ne se bio Asante Mantami ani half Mantami akotokore ne na extremely absolutely any dia okra and our command on the career be over and include a one mind issue. It was a nam sad unity was record in years and free now on found court outside half origin and the outside Ashanti and any be as you the Chimayo, Asem Count, Nkunkuaka, Takradio, Cape Coast, Accra, Koforia crowd, waiting media call. Aside Ashanti region, any half origin, and also the court and for Assembly and Koshe, Nafi, Yeni Assembly. Says, yeah, court to say, or two Assembly Koshe, and Yankopon Yatuma, 29th. Yeah, the young Quacha, Busumi, Insi, and let us at your uncle. A funny answer. Now, court, the next answer, as some more branch in the camera. I was saying what's answer 20. Yet, say, as to say court, I bet yes, and as I want to say, Sabi brother to the city, but let's not forget say around the year some yeah kind of a few and a few a prayer to the Ghana America and no and a very human here bomb person and so we now what to na Yakopon ya to one as I don't know court was to the wakuti the court of country a bunch of influence one the staff will be slow as some cry and come baby there be one the can't court say and come baby or back court na some of the other court say oh yes safe our Ashanti region. And after I've heard so who say only cities outside these two regions now. Court you for no fan come baby at now the uncle. Now what they call the show with me about the but you musa you can say and some that's another father by that court. It will be my somebody other application the car ever die court say or person be cancel. On one back court. You know your videos need us on one back court. Yeah, all banner or ne and phobia can and a buy. Or the 2 year be seen so Kumasi High Court. Assembly didn't know a peace court complex building in more high court or the court passport officer. But Sabra or buy all the 2 year seen so say on a year any other. Obia Yashu. Obia Niwa, you know your hobby. Obia no than a saka. There be a number of beat to be found and say, yes, sir. Aside Sadiano, Obia no would see no car, Obia no didn't attempt Kirby. But then a could do every crash, so 12 for your court one. Then you can ask your floor issue no. The man typically need to be mom and 12 for your Kumasi. I want to say. Obia mfa camera e ma ho ne ade e wa bra court premises I mean media ni wo kwan say otwa around the court with respect to nsem akoso ono kwa na yes ade no ye mu koye de anu nyame ado bibia bo bia ye bokwa ha bia ama mrantie bi kra obi a ti asem na chi wo court bia di madanse mrantie bi kra afedu bi no mo kakasa twetwe ni ade e ma regional police command e de mpanyifo post mpanyifo ba ho asana bibia ye bokwa ma bia ya so it say why when now o tita for ba ye when now na o turn around because onye safe e wa Ashanti region ha onye safe e wa half region na say e ha adwen ebi no hunu say bia na ye bre na o delay ebi hunu say o ebia e di na coach say yes but ebusia cheche de ya e wo ti ye hwese Yakopon ya na bring to a
court best answer should be near to the court. Let's not forget, sir. Naja Fla, I didn't say anybody court. Or the dance here, in Tiaman Assembly in Australia, the Badan court. I dance any business, somebody at the drum, some mine, I am not small, you're tossing me. Oh, bra. Only in Nasrobia, locals, via our Mremu, a Mamma, and Williams of mine, or the Abadan court. After a bra, somebody could you be a Kubana for short cutting, then it's with Fran and Tuma, ya acquire some video evidence name. A pictorial evidence the Abadan court. I was unfortunate and some kakra akosano. Na emoya ba I was some pants and semi. The bia it's not say di mo awerho etimi so. Ni na ne say ye na anim say afim pimie ni aduonu miensa. E na some pants on hene kawiye. Na ekoba say abusuafo miensa. Ana say ekoba say nipa miensa menka ne sa. Aye abusuapan na bu mahama. Aye nana Adama Watara. Na aye maame Mansa Rose. Na aye maame Mansa Rose one say amodua maame. Nana Abu Muhammad na Adama Watara. Anu hwemu de beto jase da bi Abu Muhammad ne Adama Watara de. Wo mo ya adehye. Ya wo mutimi di akunya. Na emom ya maame Mansa Rose de. Onye dehye tu mutimi di akunya. Ya maame Mansa Rose, Mr. Mekon, ne bane sa ye nua sa modua. Enti ya maame Rose nye dehye no mutimi di akunya dia. Ebe de na ne ba sa modua timi di akunya. Awon se administrative abusia some panses no nyina ahya se no and enye se bia prekope na ebi ohene abekasa ho da bi sampa fo nyina ni se yetine kotokofi ya abakosem weda ho no efiri adebo ahya na sampa nya asante anya apam ya oba asante ma mu chidom feku ya nanom se kwafi abrenum ne adawom ase sabia krofom eyekona enkraudo aka me amikrom dom na se anka ase ogina aka ho bi ya hia heba hia na champion ogina aka ho bi ena oti ogina feku osumo mu ni chidom here flat the boss say na all was ada be nti na ma abusuan na ise da bi ye nkunya ho sese ma ye ntia se ye fa nkoto ye wura na ye wura anomwaye na won sisi mai ebeto ye wura ni na no committee anom pa anom wani before ya wina dia mamre ni amane ene ni die maga na brate ho ena wo hwe nsem ni na mu na ebeto odwa sese na no ye hwe mu na wie ya na efa ebeto ya se ma me Mansa Rose nye de hye abusuan ko du sampa na ye na Adama Watara on de wo ye de hye okay maame Mansa Rose onye de hye say da bi me no yen kan say yen tiase chinchina yen tiase ko pem say eye Adama Watara e fa ye bu amon ye be sore etia na Adama Watara ne na eye Abu Muhammad fa ye bu amon ye be sore etia na Adama Watara na Abu Muhammad ye bu amon so na ya de hye no e na ye ranu ye say omon kan no ko di hye brante e fa ne mra edi ko ya so mo ka bom no e na ma Adama Watara ye na Adama Watara twe no say da bi on ye on tachi o be sore etia de o na kan one ye maame abeto ja so ye de se bo be ka bom no ma so etia de o hena kan on tell us mistake enti e ha adwen pa ti afi ko ba se Adama Watara twe no say o be so etia de o hena kan de na aka ye papa na Abu Muhammad kwa ti na Abu Muhammad e na fa so yi this year yi justice man wan kama ya one na nasa bajafla ya to so no ne sampa man to wali de brand here wa fa amane na amamre nyina mu o ta ba kire wa hene afo so ade kire sampa man no ni na wie ya afọ di na abase kwa so obesia ya cheke kotoko se sampa man he afọ wo so awie na bibia nto so enko so amanya amane kwan so a yesi empene e ma ne nia konya amadura bi ne gazette kwa ho sensem a wo se free the traditional council bar regional ekoye boachi bi di e ma no twen ho manso sa o court e ma court kwa nhye ne be mu ansa na ensem wi ne kwa kodu nti ekodu ekobasa na ha adwen ekobasa na ya man se bi wa che sa wo dwen ho a wo ntia se ba de se nyame se wono an ebetimi aboa ma bibia e boko se nyame se wono ambre mu na on kasa e won sensem ho e bibia anye boko ba nyame ya adom ada court dia hye no so e rekonya kuti the court because he na e wa na boko sensem e beto oja se yes the law is the law is the law nti yam pene mo obi mfa mran hye nsem nya de ope e no nti man pusi for hina wo boko sabi peni for fa no they ko twe bia na ya ka chikaka any ante say the law is the law dia na anasamba jafa na so ya hye na mamre ni amani wi agina tu na wakoso ya cheri bra afei emre mu so National House of Chiefs agia to magazine na ya na di bebiem na aka nti ye hwe asem ye di di echi ensem bi se ya na abeka ya me nkan fa ntiti aso bo akọ ta no so wo bu ismanta mi wa ya na bi e friends na akọ kuku ati na ono so de mra hye ni Mr. Michael de mra hye ni se oye hene. Now let's not forget say proud to that na 2024 the Bono East Regional House of Chiefs the ambassador bi ta no so ni ti abodom bi e ye kotoko hene eman ye nti aman hene e di akunya won ti obi ntimi ntina wo se wo ye hene e wa bia or they know how go traditional council for because now come to us with your model more and no more watch so mo dey almost some e wo traditional council House of Chiefs
the Bruno region sabre and I Jimahine and I pim cabre say yaw na na president at the mother house of chiefs yeah na no dey betu gase senate here na no achi na okọ ayetena so na yes there be ontie obekọ so aye ne ho ohene amaju bi kra ma betu odwase kotoko hene ebetwam e wotena so chiman akọye na yere Mr. Beka na nkranza man him okọ ekra na adutuwa duda kani ayie no sebi anu ma gu nsama ohene betwam koya report betwam say ohene betwam koya wi nipa bi kra etete wo mo ye o mo yakayaka de ani ate tina de ekoso ho no na eni enya ti na beti bi atwa to an se emra no be kasa na ma asumdua ba emra no be kasa na ma bibia to atwa enna afi atwa mu yi ebe wiye e court copy what echi man court yes there be ye ntimi nya traditional council a ohene bi what traditional council as a divisional chief na mom onsom o man na traditional council no they were kwakọ som o man for ntimi for ohene bi asase enkosom eye o man for and say tano so eye man na dwa na ye man no som kotoko ni e wo say o man kwa kaya na no mo hwa pede shebranti o se fata wete kunya so de o ntimi ntina o tano so na asase na so traditional area na asase so say oye ohene ya we ohene how kosom o man for because tano so entechima na ya man ya the obodi be kase they are pa o mo ye pe and nti court bo asase ada yam papa yi na nko twa fi ase afi no fi mu fi a Ghana mra osua de film next na bi abo amaso yaba nsua kenya bi din se ba asa no aso dwa bata no so asesi a that was bi ani ho wo mu amanti ana de mra so mu se mo ye ne ma se fata na obi a 30 ti e bom pa ese nyame se mra na ye adwuma o tana so abu no east ama sesi aso dwa ba ya sampa so wo se mra na ye adwuma wo se de mra na ye adwuma e wo boko no na mo ama bibia anya boko ti e di echi ye de ani hwe bi ye hwe ye ma mu mpanyifo ahwe court ahwe woni e ka bi wo mu etie di ombeka ye se mra no Mpanyinfo man is no respecter of persons yeah any kwanse man no eyeyi mu ni kwanse man favor be the type nyame ya do mabusia e dan do ade be koso ye be ban e de mu chema be so me dan so jibre na ohwe me di ko na wusi koso a de hwe by grace tv sanse woni pa bebre ya ye te e be so mo kai se ye to mfie watwema ya be na if ye to na ye 4 bedroom house ba ko ye master bedroom na 3 na aka no a single room self contained sanso e na obi tuli enter ti woni gifie no am so fa number ni check on from na no mkasa e be bia nkoyi e fa mabusia me se for a Obi enterprise ama Kumasi South Interest Junction oh battle papa open papa any perfume papa there say Obi Trading Enterprise oh and I was so call there's some perfume we go once I bring all the go one but the big go come mampo me exam mampo no be afre for what amanten adwan kran say what me perfume but the perfume be go me go me exam go no be afre from Jaso kono go kutu ase kumawu afija ase asante asokode say what perfume na go me no Obi Trading perfume on perfume na me say obo ba simply we dance ni ojina menhia alase ojina bi a keje tia kwa de hu a o meti ojina be sabe projection what perfume serious yankwa busia yankwa jibi na bibia nkoyi from my Samsung American for Better Grace Financial Services e am we na say ka Better Grace ya Ghana for more American and Canada insurance one sense be papa and one Better Grace Financial Services for more money bibia nkoyi ti fa number na twa go American and Canada say yakwa bia oni won bi ba okura won krata o Japan dia one frame mama da kusi one da na kusi na to ase ne ye ne nkasa na obetimi aboa na fe but ne Better Grace to na no e bia ye dia ma recharge automobile say busia opeka atwi usi kasem wo from say me a there's we charge say braka kebi okro bia mbagi no opeka car say fata no dia ma e what me dia bobra na bia ye umpu ye na opeka e recharge automobile e bi so a car no we use ache opesa okoton no akọ ombeton car na ma e bia ye kama o akwantu opesa o de car e ba e be che ma me unia bia e ma na ha wate for recharge automobile so ma be so wasna e be boa e ma to car na for akwantu bia ba Ghana eti ama sanso na mo ya aban adwuma yefo na pese ohia ka so sika sem wo fo ma ko na mo nya hye oba ma ka na de kakra to ase na de aka ngo tia kakra e bibia ayi ebusia me dase se o jebre na o hwem de kwa na so nyame nkan yin ho no tin nche asundue e na ye bom pa se ba sampa ti enso nyam so ma asundue ma sampa na mentem wase bebi wati mo aka mi na tuncha sanse dipa wu wo sampa yentimi entua ehon ka nipa wo sampa no tumi bia na wo betimi de atua ehon ka nyame hu ye bobo na bibia ni enfama e brepa me be hia busia nyame nkan ho maka baba